uhawe ikaze kuri Abaragwa TV. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya. Na kane aravuga ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunyemo mu muriro abantu 3 baboshwe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe, twese amena, bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ariko ishusho y'uwa 4, twese amena, ariko ishusho y'uwa kangahe? Y'uwa 4 irasa niyo mwana w'intama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, ngo bose bazamenya kubana nawe, ngo bareke ubugome basange Yesu. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo bamaze gutumbira Yesu, bamaze kuguma ku mana yabo, umwami Nebukadinezari umuriro ubwo wasabagirana yaritegereje mu muriro, abona nk'abantu bangahe? 4. Abaza abagabo arabwira ngo, harya ntitwashugunye nk'abagabo 3? Ngo yego. Agereka ikindi cya 2 ngo kandi baboshye, twese amena. Baramubwira ngo yego. Haleluya. Ngo ariko ngo ndareba. Amena. Haleluya. Haleluya. Ngo ariko ndareba ngo abagabo 4 ntiyavuga ngo gusa ngo kandi bagenje babohowe, ngo bari gutambagira mu muriro. Agereka kandi kamwe ngo ariko ngo wa 4. Haleluya. Haleluya. Icyabimubwiye, babagabo batumbiye Yesu basa nawe, abandi bamenya ko babana nawe, bari ku bugome bitaba Yesu. Bamaze kwitaba Yesu, nawe ahita abaha iyerekwa icyo kumenya ko wa 4 ari umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Atanga itegeko. Aravuga ngo, Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe. Imana ishimwe cyane. Niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami, bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Imana ishimwe cyane. Bana ya Saduraka, Meshake na Abedenego mugenzi te ihimbazwe ishimwe. Twese amena. Uhereye none nawe Imana ishimwe, Imana yawe ishimwe. Ntabwo tukiri ku ya Saduraka, Meshake na Abedenego, iyawe uyu munsi. Weho wemeye gukomeza gutumbira Imana, weho ufashe umwanzuro mu mutima wo kudatamukuraho amaso, Imana yawe yigenze te ishimwe. Imana y'icyubahiro. Kubera ko tugomba gucunguza uburyo umwete, ndagira ngo uhawe ikaze kuri Abaragwa TV. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya.